أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هر مسيبه يبه onon kala wana be tinto de ka derol meden do hakkil faamu e pinal haray hande kadi e fottitika kikiɗe meɗen ɗo en heydintinde nde jonde meɗen ɗo nde tawata hande ɗo kadi nde niɓɓi hande ɗo waray communication jano waɗali e hoore mayre kono fo e muɗum ɓayɗen andi aboneɓe meɗen ɓen ko tawɓe ko tabituɓe ko niɓɓi wo ka dayi wo hara hiɗon ɗo hiɗon darude hiɗon aynigol ɗerol moɗon ɗo yaye fayɓe Mariama Ba haray mi salminima wona noon kañum kadi haray mi salmina kala musidɓe men wonɓe darude ngol ɗerol meɗen ɗo iɗen andi ɓe ɗuuɗi moƴƴa mi linta ɗo kenen ti Touba Mbakke mi salminima wona noon kañum kadi Tijjani o Sow Kuufa ley haray onon ɗo fof on salminama Fuutanke Jeyal ko wontiranɓe en Côte d'Ivoire haray a salminama moƴƴa noon a jarnama fewndo ɗo wernanɓe en ɓen Deka Timbi Madina ko foteta haray en salminaymo salminen kadi ɓe guureji ɗin fof Timbi Madina haray ɗon noon mi ala lintude koɗoli ɗin kono acca hakke mi linta ɗo Nene Aminata Bari ɗum ko Nene mi weltano ɗo kañum kadi madame Diahabi Kajjatu Bari ɗum ko tawɓe haray no wontirani en fewndo ɗo Montréal Dieynabou ko tawɗon ko Sagimel kono ɗon o noddata haray ciwto makko haray kanko kadi o salminama e madame Dieynabou Diallo ɓe tawata ɓen mi yiyatama wondema haray ɓe weltoraki ko tawata haray yewtete ɗo fi maɓɓe haray yeggite onon ɗo fof wonɓe darde en fewndo ɗo madame Bineta Kalil on fof on salminama nokku kala ka won ɗon e hoore windere nden fewndo ɗo yewtere meɗen nden ɗo est ce que le son est bon le son est bon mi yiɗo woɓɓe no winna le son est parfait ok donc c'est déjà un très bon signe est ce que ko fewndo musique o wonno wadde wonno le son est bon kaka kam woni e yewtude ɗo Lamine Wansamba hoore Ndosa mi salminima Ousmani Sow Ibrahima Ba wontiranɓe ɓen Sierra Leone Balde Bole e kala ɓe wontirɓe e Belgique haray on salminama fewndo ka wonɗen e waɗude nde yewtere meɗen ɗo Kayra Ba Balde ɗum ko wontiranɓe en Sengo Gambie haray ɓe salminama Kede Ba Keta salam à toute la famille haray onon kadi Keta ɓen fof woni ko ɓen ɓe Mamou woni ko ɓen ɓe Dalaba haray on salminama mi yeggitali kañum kadi kuyateɓe ɓen Labe mi yeggitali kañum kadi tunkaraɓe Labe haray on salminama Modi ko raɓɓiɗi kon Guinéen fof ka wontirɗo wo no yetta ɗon wo inde moɗon e yettode moɗon haray on salminama hande ɗo kañum kadi hiɗen fuɗɗade yewtere no wirnoɗen noon hande ɗo on yi titre on ɗon ko les Sikhs l'origine l'histoire des Sikhs ko ɗum woni ko waɗeten ɗo hande ɗo komɓe no woni Sikh ɓe ɓen ko ɓen tawoɓe sa yiɓe ka woɗɗiti a sikkay ko arabuɓe ma yiyaɓe ka woɗɗiti sikka ko ɓe julɓe fi hon ɗum noon haray sikkirta ɗum ko sabu ɓornateri maɓɓe ndin sabu mbaadi maɓɓe ndin aaye maɓɓe on eno ɓe wayri noon sabande ɗum ɗon sa yiɓe ka woɗɗiti a sikkay ko arabuɓe ma ɗum yiyaɓe ka woɗɗiti sikka ko julɓe hande noon haray ko fi ɓen ɗo wonɗen e yewtude kono noon haray wonɗen yewtirde fi maɓɓe en addirali goɗɗum en wi ka ɗerol ɗo hay ɓornateri ndin si mi yaltiti ɗo no mi ɓornori noon e musique ko waɗeten kon ɗo ka tawata woɓɓe goɓe yiɗa en wi haray hay ɗum ɗon kañum kadi no woodi enseignement ton Haji Adama Sow haray mi salmini on onon kadi mi yiyali on ɗo taw ka ɗerol meɗen ɗo ko ɗum ɗo andi haray ka wontirɗo wo hiɗon darude en fewndo ɗo donc haray wiwɗen en addirali ɗum ɗo mere en ƴettali kadi taarika ɓeɗo on sonnaltes haray a salminama Amigo kañum kadi haray a salminama ɗum ko Sarata Diallo mi yettima ba wiwɗen haray en addali goɗɗum ka ɗerol meɗen ɗo fiɓay haray tun ɗen faala addude eɗen andi ɓe enduɓe wano menen kam mi wonno to so koy hari ko filmiji ndan men darayno film de guerre ko tawata kon haray ko américain ɓe ɓen toujours mi yehi ɓe gagno e hoore vietnam ɓe ɓen alors que noon en réalité vietnam ɓen kañum kadi ɓe gagnino e hoore américain ɓe ɓen kono kono ɗo wonno komi yeyano on tuma miɗo anditi hari ko yewtugol fi hari Sylvester Stallone wiya Rambo ma ɗum yewta fi Arnold Schwarzenegger wiya Commando hari ko ɗiɗo ma ɗum yewta fi Michael Dudikoff taw ɗon hari on tuma ɓe innamo American Ninja hari ko ɗin film ji woduno ma ɗum yewta fi Jackie Chan yewta fi Bruce Lee ɓeɗo fof tawoɓe haray ko moƴƴina ɗum fi maɓɓe
fayɓe fewndo on tum hari ko ɗum ɗon ndaray no weddintinoy mum no wodno noon kadi catégorie go tawoɓe aray na on guere ɗon ɓe yiɗuno tawnoɓe ara ko gimi ɗin ɓe yiɗuno ko yurmi comme min jalaɓe minnaɓe kamɓe ko ka gonɗi ɗi woni ɗon ɓe yata ɓe ndara ɓe non kadi ɓe yaha ɓe ndara film endu ɗin ɗon kadi film endu hay no woduno kadi ɓurɗi andadi moƴƴa wano seta orgeta ciwtawoy koye ɗiɗoy kuma taw kun ko yora guite on kuma taw kun ina yora guite on ma ɗum Miccum Chakraborty tawɗo on kanko kadi mo turni film andaɗo moƴƴa disco dansa d'ailleurs mi hésituno waɗugol haray morceau disco dansa on inne won Jimmy Acha Acha ma ɗum nandituɗe ɗin ɗon ɗi tawata simi waɗino ɗiɗo miɗo andi buy e moɗon poccotono hay ɓen ɓe tawata haray ɓe ƴetti wirdu no gasa ɓen ɗon tigi haysi ɓe yaltintano ɓe koyngal ngal ma ɓe dimba hoore nden no mi dimbiri ɗo kono ka ɓe woni ɗon koyngal ngal min minoto hay sen ala yiide ɗon kono min e fuɗɗode ɗum ɗo fo gogo fiyo jama on aru heewa moƴƴa ɗimmen muɗum kadi fiyen andu ko honto fokkitirɗen wiwɗen ngesa mban koye mba remire kono mba tawiri noon himba waalori wonde kadi wiyen si tawi tun cankunkun wuddi haray yiltitoɗen ka ɓundu ndaren na yen daru ilol ngol tu yiltitoɗen ka ɓundu donc ndum ɓundu ndo wonɗe yiltitade muɗum ko ndum wonɗen tawde ɗo hiɗen sukkude fiyo jama on fama moƴƴa donc wiwɗen no woduno ɓen tawoɓe haray noon si ɓe yeyino film ko darugol ɗin enduji ɗon e nder ɗin enduji ɗon vasto mi salminima ko ɓen tawoɓe ɓen ɓe yahayno ɓe ndara Govinda maɗum ɓe yahayno ɓe ndara Amitabh Bachchan ɓeɗo fo hande ɓe towi duuɓi ɓeɗo fo hande ɗo ɓurɓe ɓe haray anda fi maɓɓe so yino justement probléme ji hande no wadde ɗo probléme de viol ma violence ko konko tawata fewndo ari on tuma hari film ji dareteno ɗin hari hay guere so waɗino nder ton o tiiɗatano hay bonnereji ɗuɗata justement non parlant de ça ino wodi ɗin film ji tawata en daari ɗi mi haray famali moƴƴa contexte majji si ɗen anditi wano film gono ton innetenoɗo Shincha ko film sinami fayu ma ɗum diste nambari ɓen ɗon fof ko film ji ɗi tawata c'est le numéro 10 par exemple miɗo andi noon woɓɓe gono ɗo surtout wontirɓe ɓen Sierra Leone tawoɓe ɓen wala mi yiɗo Mariama Diallo taw mo tawata ko minen jangguidi wonɗo Belgique o yewtiɗo fi disco dansa voilà donc ɗo andi ɗo hande ko rétro jano wona e waɗede ɗo mo tawata j'ai fait exprès par ce que si mi addino ɗo rétro ji go en wedditotono e sujet meɗen on se waɗino ɗo film ji ɗi tawata par exemple e waɗi morceau ji mum tawɗi goɗɗi hara ko yurmuɗi se daari wano bon tawi détourné sujet o mais en tout cas do anden hari fewndo on tuma sa naati no film ndeɗa yalta haray no woodi ko inspire ma no woodi haray ko ƴettunoɗa famuɗa e muɗum ɗin ɗi tawata haray ɗe gandino ton goɗɗo go innetenoɗo Kappar Singh nana yiɓe boyino ina gaari no hurmiri wa gabar wiwgon noon kaari no hurmiri wa gabar na gabar woni inde makko nden ko Kappar woni inde makko nden yettore makko nden ko Singh justement noon ko ɓe Singh ɓe ɗo wonɗe yewtude film ko ɗum woni Singh tigi tigi Singh ɗe gandi e anglais anana ɓe ina hear singing c'est parce que aray on tigi no yimude mais no wodi kadi Singh gono ton tawo c'est SINGH taw won ɗon ko yettore ko tawata ino firi e haala meɗen kan gayuri ɓen Singh ɓe ɗon hiɓe ɗuuɗi moƴƴa wano noon on Kappar Singh jo on tuma ko tawnoɗo hari mo tawano e ɓen Singh ɓe ɓen noon Singh ɓe ɓen tawɓe ɓen si a inni Singh haray no anda komɓe woni Singh ɓe ɓen ino wawa si a yeehi wano Côte d'Ivoire a wi Wataraɓe ɓen ma yimmike a yeehi wano Sénégal a inni Diouf ɓe ɓen ma yimmike a ari La Guinée a yewti leƴƴi ɗin ɗi annduɗa toon fof innama si yewtama Kouyaté no anda ɓen koɓe honde si innama Condé no anda komɓe si innama Baldeɓe ɓen e baɓe ɓen no anda komɓe ma sa hammi e leƴƴi gonno toon inne gillaɓe ɓen sa wi gillaɓen no anda komɓe woni gillaɓen ma wiya kaalidiyankeɓen ma wiya jobboyankeɓen ɗiɗo fof Allah waɗirali ɗi mere yo taw hara mo kala ma sa wi pereɓe ɓen kon ɗum woni ɓen sa wi seydiyankeɓen haray no anda kon ɗum wonɓe joni noon ɗiɗo fop hiɗe wondi e majji hakkudeji meɗen kono en anda kon ɗum woni signification majji ma kon ɗum woni ko addiɗi joni noon ɗo yen artu taw e meɗen on yalten taw e konko tawata haray ka wonnoɗen to sokoye ma hara takko meɗen tigui ɗen gollirde kono en anda kon ɗum woni tigui tigui information ma intérêt darugol ɗum ɗon nomi wiri noon ɗin film ji noon en darayno ɗi fewndo on tuma alors que ko culture ji woɓɓe wonnoɗen e darude ɗin film ji ɗon daruɗen ɗi wedditi ɗen e majƴi en développali enen culture ji meɗen ɗin pese ji meɗen ɗin troupe uji meɗen ɗin benso sodiaji meɗen ɗin ɗin ɗo fo en gollitirali ɗi daruɗen ko woɓɓe kon consomuɗen ɗon ɗon ƴettuɗen culture ji maɓɓe ɗin ka ɓornagol ka yewtugol ka huwodiral tigui tigui ƴettuɗen ke maɓɓe kon par ce que kamɓe ko ɗum ɗon woni koɓe yeeyen parlant justement yeeyugol ngol ɗi film ji ɗi wona ɗe waɗede message no toon mo tawata ko on ɗon ɓe faala yen daaro kon ɗon ɓe faala yen janngo ɓe faala yen andu fi on ɗon se ndaari fewndo ɗo ni film ji vaydeji ɗin ko culture tigi
asiatique particulièrement enduɓe ɓe wonɗen daarode sen daari coñci meɗen fewdo hande ɗo battini e majji konko rewɓe meɗen ɓen ɓornorto wako ɓe woni e yiide ɗin film ji vayde en no wonno ɓornorde worɓe ɓen tigi wano min komi ɓorni ɗo kongo yiiɗo kañum kadi ko on culture tawɓe ko kamɓe enduɓe ɓe ɗum ɗon fof jusqu'ici ça va y a pas de problème mais si tawi en ƴetti culture yimɓe ɓe tawata eɗen gollitirde kono en anda ko honno ɓen tigi wayi ma ko honno ɓen fuɗɗori nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam ino maaki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala nandintiniɗo yiwɓe haray mo jeeya e maɓɓe dérangeata yo mi ƴettu mi ɓornoɗo complet e veste mi haɓɓa cravate mi jooɗo yeeso moɗon pourtant hara ko culture occidentale ɗum ɗon dérangeata jama on jama on no weltoro mi ɓorno mi waɗa leppi an on mi waɗa putoro an ɗum mi jooɗo yeeso maɓɓe ɗum ɗon ɓe weltoro e moƴƴa noon mais si mi ƴetti tu mi waɗi mélange de genre mi ƴetti mi ɓornike par exemple mi waɗi outra on e ala on wayi wasi ko mi ala jiijo mi jooɗike gogo taw ko ɓeynata ala jiyeng alors que noon no woodi arabuɓe ɓornotoɓe ɗon tawa hande ɓe hajjali ɗum ɗon kadi koko hanuɗen famugol noon ɗum ɗon dérange woɓɓe ronka dérange ude woɓɓe hara ɓe weltori ɗum noon woɓɓe goo kañum kadi si tawi dérange ali ɓe komi waɗi veste on kon mais dérange ɓe komi waɗi arabu kon ɓornande arabu ndin hara ko inverse on kañum kadi mais ñande mi waɗi on culture enduɓe ɓen ɗon fof dérange est ce que noon ɓen enduɓe noon ka tawno hari menen komin to so kun dérange ali ndarugol film ji maɓɓe dérange ali woɓɓe hay e wontirɓe sarlon tawa ɓe fira endu on film enduji way ɓe yetoma ko woni e feƴƴude nder ton kon hara hande ɓe yahali endu mais hara ɓe faami moƴƴa ko wona yewtede nder ton kon pourquoi ça ko intérêt moɓe accordé on mais na ɗon tun hanuɗe daragol gueren noon anden ɓen enduɓe kon ɗum woni ko ƴettete e maɓɓe hara na coñci ɗin tun hina gimmi ɗin hina gami ɗin tun konko tawata haray médiaji go wawali en informugol anden fi maɓɓe ma ɗum kamɓe tigi à cause des barrières linguistique ou peut-être wonde ko ɓe innata ko hurga konko tawata haray hiɗen gollidude maɓɓe hande ɗo sa yehi ka marché ji meɗen e yiyay pour produit enduɓe ɓen wano ɗi motoji apache ji ɗin ko ende ɗi iwriɗi ko ɗi wonɗen gollitirde ko en anda kon ɗoni histoire maɓɓe o ko honno ende wonirno ya quelque temps si ɓe fewnditi ka ɓe woni ɗo hiɗen consommude produit ji maɓɓe woni kaka ñamete maaroji maɓɓe eɗen golliti ɗiɗo fof eɗen gollitirde kono ɓen mari konko tawata eɗen hani andude fiyen jembuɓe kadi e ɗin ɗon enen kadi wawe wonude hara koko maɓɓe kon tu wonɗen consommude hara ñande go enen kadi en jonnayɓe konko tawata ko yiwi meɗen consommé pour ce faire gueren anden ko honɗum woni ende ko on pays tawɗo eɗen andi mo tawa e ɗin pays ji tawɗi ɗi mari population jano yimɓe tawɓe haray ko ɗuɗuɓe ende noon ino tawano ya quelques années ɗin pays ji tawnoɗi ko tampunoɗi moƴƴa ɗi tawata yimɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuuri ñamete woduɗon kono tuma noon enduɓen desidi waɗugol ko ɓe innata ko la révolution verte ko immagol ngol desida o hande kadi hiɗen mari leyɗe laaya funa ɗe mari yimɓe golloɓe remoɓe laaya funa ɗo en innu en jooɗoto mayen heege yiltitoɗen ka leydi meɗen remen fi en wawu hande kadi wawande hoore meɗen bete ko ñamen harana habboroɗen goɗɗo on ɗo wonno objectif on ɓe remi nden hitande nde ɓe remi ɗon ɗin période ɗi ɓe wiɗo révolution verte ɓe remi ha ko tawata hande kadi yoni ha feƴƴitaniɓe tawi joni ko ma ɓe exporta ɓe yeeyoya kadi ka yaasi konko ɓe yeeyi ɗon wonani ɓe excédent wallitiɓe fiyo leydi maɓɓe ndin fuɗɗo développude mais on développement maɓɓe ɗon yiltitoɗen kadi fahim ɓaawo ɗo eɓe arde ɓe hewta ɗon par ce que ko ɗum adduno heege ka maɓɓe ko ɗum waɗuno ha ɓe loyi tawi koye ɓe miijito noon hande kadi joni waɗugo révolution fiyo ɓe gero ɓe moƴƴina ka maɓɓe ñamete heɓo pour se comprendre pour se faire yahin très loin fewndo tawno hari Inde ino concurrence ɗin pays ji ɗin empire ji fewndo tawno hari ko diina islam ko ɗum waɗi si wiwɗen sa yi sikɓe ɓen a sikkay ko yimɓe tawɓe ko julɓe joni noon aren taw définition sikk on sikk ko firi sikk ko on wiyeteɗo disciple signification mo sikk on ko disciple ko ɗum woni janganakujo équivalent muɗum on Afghanistan ko koɓe ɓeynata taliban iɗen andi ko talib konko iwi kam mo talib ko ɗum woni ko janganakujo eɗen nana ɓe namen kaari ko taalibajo kaari naɓama taalibe yagal o naɓama jannegol o naɓama basara o naɓama madina gunas o naɓama madina ñannu o naɓama nokkel kaari jangugol par ce que ko taalibajo ko naɓaɗo jangugol justement noon sikɓe ɓen kamɓe kadi fewndo tawno hari ko inneteno on tuma Kurdistan Hindustan Pakistan inɗon stan ji fof hari peuple ji ne mun tawnoɗi hari ko wonnoɓe e gollidude araboɓe fewndo tawno hari religion musulman noon ka o heɓi doole ɗon o yalti o fuɗɗi yewde ɓayɗen andi jaadiji ko waɗete
yalti Arabi Saoudite on yalti ka inete kon Makka e Madina on fiyo wel famude yehi non ka serari hande kadi donc religion musulman non no gerde non ha hewti ka meden Afrique o hewti ka meden Fouta Jalon ko non kanyum kadi o bodirno ha o naati end natugol makko non endo arno tawno enduɓe ɓen kamɓe tigi ɓe jooɗi e nokkure wiyetende Punjab non koko woni entre Pakistan parce que eɗen andi hari Inde e Pakistan hari ko pays goto on ko division waɗi ha kamɓe ɗiɗo famonno moƴƴa ko moni e yewde ɗo kon hara on darali tun ɗengal ngal no woni e immordo ne yewtere ara e ɗi ideji ɗo fo parce que e wii no wodi ko huluɗen ka yewtere men no wodi ko faalaɗen ka tawata sen gaynoyi o direct meɗen ɗo en suuta e nder ton ko gollitirten ko tawata nafa en haray na innugol ngol tun kaari no ɓornori wa endujo ma kaari no yewtira wa endujo ma kaari no yiɗi heɗitagol musique endu donc wiwɗen Pakistan e Inde hari ko pays goto on o divisa julɓe ɓe wontiri sengo ɗon inna Pakistan ɓe tawata ina julɓe woɓɓe ɓe luttitiri ka inna ɗon Inde me ɓurɓe ɗuɗuɓen ton luttiri ka Hindustan donc religion hindouisme on ka woni ton famen ɗo non taw haray religion du monde inna ɗin ko monothéisme no gonɗini goto no tawa e majje premiére on se yehi ka classe man ko christianisme ko ɗum woni diina an nasara kan si wi ɗon ko diina islam ka classification mondial woni deuxième religion sikhisme non ko cinquième religion selon on ordre mo wonɗen e wadde ɗo ɗono yen ndaru no concentre ɗen moƴƴay ɗum ɗon yiltito ɗen histoire mo wiwɗen on donc sikɓe ɓen ko e nder konko wiyete Punjab ko région e nder on Inde jano ɗon tawnoɗo hari ko Pakistan e Inde on hari ko ɗon ɓe wonno tawnoɓe hari ɓe marno dole ko remoɓe ko aynoɓe tawnoɓe ka raɓɓinɗingol en wiyay ko fermier konko ɓe innata kon farmer ɓeɗo noon fermier ɓe ko honno kamɓe ɓe wurirno hari ɓe woni divisé yiɓe waɗi korun an beɗum an sabu noon on division maɓɓe ɗon islam on no woni noon e ɓodirde no woni e yayirde noon o immi o ari o tawiɓe ɓay o hewti o tawiɓe ton o ardiri doole par ce que hari kon wonno islam on hari ko ya aru yewteɗa ya gonɗinu sa jaɓali dande maɗen nden taƴe donc islam on o ardirno doole ɓay o ardiri doole o waɗi konko wiyete on tuma jihadi massacre waɗi e mum excès waɗi e nder mum par ce que nokkeli gono ton arayno haranano ɓe wi'irano no ɓe warro ɓe waɗira noon no tawata harin hanirano no donc ɓayno ɓe ari ɓe hewti e on Punjab ɗon ɓe tawi ɓen hiɓe divise ɓe heɓi doole e hoore maɓɓe ɓe huɓidiɓe ɓe ƴetti ɓe imposani ɓe islam on ɓay noon ɓe imposani ɓe islam on koko wiyete noon sikhisme on ko ɗon iwi sikhisme on noon konko tawata ko ɓen sikɓe ɗon e wi sikh ko on disciple ɓe woni noon kamɓe kadi talibaɓe ɗon ɓe formi hande kadi diina tawka ko diina hindouisme maɓɓe on ko ɓe wonno rewde kon kamɓe hindouisme on taw ɗum ɗon kañum kadi no ɓatodirimi e bouddhisme on ɗon e on islam arɗo ɗon ko ɗum waɗi sa daariɓe hiɓe acciti waare no tawirta noon sunna on par ce que ɓen arnoɓe tawi ɓe ɗon waɗi doole hoore maɓɓe piride maɓɓe ko ɓen sunnayankoɓe imminoɓe ari on tuma ɓay ɓe ari ɓe tawi ɓe ɗon donc ɓe imposani ɓe waare ɓe imposani ɓe rewɓe ɓe yo taw ko tiggotoɓe ɓe imposani ɓe kañum kadi gorko on e debbo on ko yo seedu faame ɗon noon on parti moƴƴa ko waɗi kon noon si a ndaari kamɓe sikɓe ɓen ko ɓe ƴetti kon noon ko ɗum waɗi sa ndaari endujo si a yewtida e makko si endujo waɗanimanima ça ne veut pas dire que ko non o wiwma ça ne veut dire ko oui o wiwma ko si o waɗanima ni ko ɗum woni ko non ko honno noon on culture ɗo yaltiri ko par ce que ɓen tawnoɓe fof ɓe doolama on tuma ɓe naadama ka diina islam alors que tawi ɓe gomɗina ka ɓernde maɓɓe ɓe jaɓi tum fiyo ɓe daɗu hay si ɓe aranoma ɓe tawama ka hoɗo maɓɓe si ɓe innima ene ko diina hindouisme on jokkuɗa on tigi waɗani si o waɗi nini ko firi ka ɓerde makko ko hi kono ko fiyo daɗir ɓe inni ene a gomɗini fi dina islam on tigi wi'a ni so on ti waɗi ni kanko ka hakkil makko ko o woyi o wi kono fino daɗira o waɗi ni première intelligence taw mo ɓe ati yaltinde ka hakkille maɓɓe fino ɓe dandira wonkiji maɓɓe ɗin ina noon joni ɓe imposanama diina islam mo tawata ko on diina ɗon ɓe gollitirta alors que noon ɗo yo diina kan arde ɓe marno kamɓe kadi konko innete hindouisme on konko tawata ko ɗum ɗon ɓe wonno e rewde joni noon ko honno ɓe guerrita ɓe waɗa gabo e nder mboodo ƴoyre maɓɓe ɗimmere nden kañum kadi ɓe yaltiɗoy ɗon noon diina goo tawka koko ƴetta kon ko ɓuri moƴƴude kon e diina islam on e ko ƴetta kon ko konko ɓe heddori ko ɓe andi no moƴƴi e diina maɓɓe hindouisme on ko ɗiɗo ɗiɗi ɓe hawtidiri yaltinani ɓe on sikhisme on
on sikism ɗon non ko konko iwi e wiwɗen non sik disciple ɓen taalibaɓe naɓanoɓe janngugol kaɓe yiɗi ɗon naamuji maɓɓe ɗin kaɓe yiɗi ɗon aadaji maɓɓe ɗin ɓe geri ɓe yaltini ɗon diina go tawka ko kanɗon ɓe fokkitirta konko tawata hande ɗo wontoyi doole mais ɗo yo heɓude doole koye honɗi taw ɓe rewnoye mum donc wiwɗen sabu division maɓɓe on ɓe ari ɓe massacre julɓe ɓen ari wari ɓe woɓɓe maɓɓe faami wondema dartagol ngol gasata sabu ko ɓe divisi kon ɓe waɗi ko ɓe innata ko repli stratégique ko ɗum woni ɓe jaɓi wongol sumi fi ɓen arnoɓe waɗi doole e hoore maɓɓe yo jaɓɓu yo wi wondema ɓe jaɓi gere o lanni ɓe feƴƴo e yeeso kamɓe ɓe darta fino ɓe wawa willitirde ɓe fuɗɗito moƴƴa donc faame moƴƴa très important leeson ara noon taw mo faameten e stratégie maɓɓe kamɓe sikɓe ɓen ko andugol ngol wondema yiɓe divisi ɓe arɓe tawi ɓe ɗo heɓi doole hoore maɓɓe par ce que ɓe juhiɓe ɓe ardiri kañum kadi e ko tawata ɓe wawata dartade ɓen dartiɓe ɓen massacre wara tawi hande kadi worɓe maɓɓe ɓen koye maccinɗine ɓen tawɓe worɓe e maɓɓe maccinɗineke ɓaccinɗinɗake warte rewɓe maɓɓe ɓe watta horɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hande kadi waɗa dahaɓe ko ɗum ɗo fof waɗa e hoore maɓɓe mais marɓe hakkil ɓen e maɓɓe wi'i wonta en darto fewndo ɗo par ce que sen dartike sabu ko tawi kon en jogodira ɓe re'ay fi meɗen donc wonten ka ley fii no ndu nduluru ɗo ndu feƴƴira on tuma en immitoyto comme no woni ɓen julɓe arnoɓe tawiɓe ko woɓɓe ɓen ko yino ɓen ka empire perse ko ɗum waɗi sa ndaari punjabire nden ko ala limite konko tawata no iwi e persan on e konko tawata ko hindouisme on ko ɗiɗo ɗiɗi hawtidiri waɗi on culture maɓɓe non wiye c'est très intéressant koko wonɗen e yewtude ɗo donc ara nun ɗum taw ɓe daɗi taw warigol ngol fino ɓe daɗira ɓe wawa fokkintinde non goɗɗum go ɓe heɓi ɓen ɓe innata guru guru non kon ɗum kadi woni guru eɗen nana on mo guru konko woni guru ko guide ɓe ndaari kadi yimɓe ɓe hikkini ɓe yeeso ara noon e maɓɓe on gurujo maɓɓe ko on gurujo wiyeteɗo nanak nanak noon sa ndaari inde makko nden sakkitode muɗum nden ko inde julɗo par ce que ko saleh woni nder ton donc ɓe jaɓi kañum kadi inɗe maɓɓe ɗen yo taw kañum kadi inɗe julɓe tawete nder ton alors que en réalité na wondema ka ɓernde maɓɓe ɓe gomɗini han joni ko ɓe wara kon hino muusude ɓe han joni ko ɓe doola kon no muusude ɓe kono ɓe andi ɓe ala doole no ɓe dartorato ɓe andi taw la première stratégie fiyo ɓe wawa wonde dolnuɓe koyeɓe jaɓu taw soumission maɓɓe on fiyo ɓe wawa fokkitude e pullo fuuta nanay no wiya sa nani a duñi ko tiiɗi ko par ce que yiɗa tippi ka tiiɗi première leçon wiwɗen e deuxième leçon kañum kadi donc deuxième leçon on ɓe waɗi guru ɓe waɗi almamijo kadi ɓe hikkini goɗɗo yeeso maɓɓe ara noon e maɓɓe ko wiyete ɗon guru nanak ko o guru nanak joɗo par ce que ɓe heeɓi guruɓe sappo fiyo ɓe wawa noon hande kadi wawde heɓude ɗen doole ɗe tawata hande ɓe wondi ɗo e muɗum mais adu ɗum ɗon ko goto taw fuɗɗori ko on ɗon ɓe hikkini yeeso ko on ɗon enseigne ɓe taw wondema yimɓe dartoyto wondema ko ma ɓe heɓidano ɓe andi noon sikoye ɓe wawa waɗude goɗɗum ko ma ɓe hikkina goɗɗo yeeso makko e nana e français ɓe illa lui c'est un gourou a nana e on mo souvent ino yewte inna c'est un gourou ma ɗum en nana e on momo ɓe innata kama sutra na forcément ko contexte mo jama on andiri kama sutra on woduno on tuma justement non on mo kama sutra ko ende ɗon o iwi mo wiwgol ngol kama sutra e on mo wiwgol guru ko ɗon iwi ko on tawowo ko almamijo ko on hikkotoɗo yeeso tawowo ko miijitoɗo allah no okkorimo hakkil no okkorimo faamu mo tawata kanko fus o halfinaka sina joɗagol miijito ndarana ɓe konko tawata wawa nafude ƴetta pehe ɗen tawoje ko pehe ɗe ɓe fof ɓe iwtirta ɓaawo muɗum ɓe jokkade donc on gurujo maɓɓe noon hikkaniɓe yeeso o naɓi ha ka o wawata ɗon o formi goɗɗo go on ɗon kadi woni guru on ɗon kadi woni hande kadi wona ɗo iwtirde ɓaawo muɗum on ko ni ɓe woniri ha ɓe timmi sappo fiwata vidéo meɗon en juutu en wowlata gurujo kala ko on ɗum waɗi ha hewti sappaɓon e maɓɓe mais aren non joni on sappaɓo maɓɓe ɗon ɓa hewti noon e on sappaɓo maɓɓe ɗon e guru on tawi joni on sikisme on ɗon fuɗɗike heɓude doole on sikisme on ɗon e nder noon konko heɓata doole ɓe ndaari noon joni no ɓe formira armée ɓe ndaari no ɓe formira ɓen sukaɓe e ɓen rewɓe par ce que kamɓe ɓe wiyali tun awa ko worɓe maɓɓe ɓen tun dartantoɓe ɓe wiyali tun ko rewɓe maɓɓe ɓen tun kadi dartantoɓe mo kala e maɓɓe ɓe ndaari ngol laawol ngol duwa rewde donc en andi wiwɗen taw première solution mo ɓe waɗi on
ko gergol taw hakkundeji mabbe be foppa be wona gotum be geri be wadi dina ka tawata hika nandite dina islam kono na dina islam kono ko fino dadira be jetti ko buri moƴƴude kon fo e dine den waden do non pause ko nu wonde wadirde o pause do ko fi en andu dina kan Allah ko wadiri ka addi kay hore meden ko lekki neddo on si o tagama kanko tunno way non iden andi ko wonki jitati wodi ko king wonki tawki Allah wonno dari no ba'da usbillahi minash shaitani rajim inna nafsa la ammaratan bisu'i inna nafsa la ammaratan bisu'i wonki ko yamirohi ko boni ko non woni nature wonki kin siki accitama e hore makki ko ki yiduki kumfen hore makki ko yiduki yaltugol e doftare ko yiduki wadugol ko boni ko non wonki ki wa nature makki o e ino ton non an nafsul lawama kin wonki felohi hore makki wonki kin non felohi hore makki kin ko kin iwki e kin wonki tawki ko yiduke ki boni kono non kiida feliri hore mun ko tuma ki fuddi wadde prise de conscience ki anda wondema si mi wadi goddo ko konko tawata mi yidata e wadu e hore an hare mi bonni donc ki wona non an nafsul lawama kin wonki felohi hore makki ko do woni début de prise de conscience on ko do woni début de guérison on si wi don non kanyum kadi aro ya non kin nafsil mutmainna kin wonki tawki ki woni dejuki kin tawki hande kadi ki hebi niveau de stabilité parce que hari kida ko yanuno ki kale hande kadi non dina kan adda fi tippingol non ko kida yanuno adda ki non ay niveau fi no yo kida yaw wonno kin kale ko yo konko innata don lawama yo aro lawama non ko dina kan addata dum ya feru horema do ya nangu felugol goddo nyaawa goddo nyaawi taw horema an ko dum mede marno professeur de philosophie wiete be monsieur Mode be nayno critiquer les autres c'est ne rien comprendre se critiquer soi c'est le début de la connaissance faire ni l'un ni l'autre c'est la connaissance autrement dit la sagesse wo felugol yimbe ben ittugol botte e ella yimbe ben ko paske anda e hunde sida andi goddum tigi tigi atawe ko buri kon ko wonda felude goddo harayda wondi e mudum an ko buri kon nde da inna ida yiwde lojongol ka tinde ma ka yitere goddo atawe an lekki bantangi kingino ka tinde mala kono arena ça c'est la critique do harayda critique de goddo be inni non so critiquer soi c'est le début de la connaissance wotuma non fewtinda non felore ndengema longida hore ma ndartuda hore ma ataway ko buri konde da inna kaari no woli ataway antigida woli parce que ari a hedi tike mo ko woni wolde kon tawda anka da yidi wowlo anka di parce que ko a wowlo go de de wiya kaari no fena haray peske anka di ko a feno parce que ko andu do fena nen si andu da jaka kaari no fela ma dum est ce que anka di wonde hebata ma fenugol donc a fuɗɗike fewtinde hande kadi felore nden e maɗa en artika mi yunoɗa ka alqur'ana an nafsul lawama hande kadi a fuɗɗike dartude hoore ma a dartitike hoore ma sa dartitike non hoore ma a tawa jaka ɗinɗi wonɗa felirde o e jaka ɗa wonde majji on tuma non acca critique gol parce que andi jaka nde ɗa wiya kaari ko bonɗo an kadi jaka ko a bonɗo kon tuma non heɓata niveau d'équilibre kon tuma non hewtata e on niveau mo tawata accay felugol luttuɓe kon no waɗirnoɗen pause ɗo ko fiye yewtu fi hoore meɗen fi neɗɗo yewten fi dina kam kan dina ka tawata Allah ko addiri ka ko parce que en woni non justement ɗen kulle ɗe tawata si tawi dina heɓaki en wona e nawnuɓe ɓe ala lekki waɗen ɗon kadi pause ka lekki ɗo neɗɗo mo ala dina mo ala e sariya ko kulli ko nawnuɗo waɗowo bone dina kan non adda wonti lekki kin lekki hanuki nyawnude mo sariya on adda fi yo wonu dalla société wada ko beynata kon la loi et l'ordre si sariya ala dejere wonata ka hodo joni non kin lekki non no lekki fo wairi non ko fi yo nyawndu kono ino mari dose sa fandini dose on lekki kin ki nyawndatama kono sa feɗɗintini dose on ko overdose warayma c'est très important watane yilalon dina kan sika woni ka ala e neɗɗo wonay kulli
o wonna kullal o wara yimɓe o wara hoore makko o bonna huwodiral ngal e kawtiral ngal kono si neɗɗo on kadi o feƴƴintini diina kan e makko o maayay hara hewtali ko onno o maayirta o wonta hande kadi on mo tawata ko wani wo o wiya ko Allah waɗi o daro ɗon o ƴetta o tooña Allah konko tawata Allah hino jonni mo feere sanzangol hoore makko par ce que Allah ko woni kon fof o tagi sabu o addugol neɗɗo on tigi taw ka leydi ko sabu o tagi kala ko waɗi ka hoore leydi ɗo Allah hino waɗi ye memmin sabu o se memminali sabu on hunde waɗata annabaɓen o jonniɓe mission mo wawnoɓe jonnude outiji ɗin fou warin o waɗana ɓe ko ɓe hanno wadde kon fou kono o waɗi ko yoɓe memmin sabu on itten noon pause on continue yewtere nden ɓeɗo diina kan ari hande kadi fiyo ka wontu wawka warde ɓe wara wonkiji maɓe ɓe wona ɗon hande kadi jebbiriɓe kala ko waɗi ɓe inna ko Allah waɗi maɓe joɗoɓe habboro Allah e waɗan ɓe fo alors que non Allah jonniɓe outiji ɗin fiyo ɓe waɗan hoore maɓɓe donc famen ɗon non honɗum si tawi en ƴetti ka diina ka wonti wonka yanude hoore meɗen e waɗali ko wiyano kon i'mal li duniyaka ka annaka ta'ishu abadan wa i'mal li akhiratika ka annaka tamutu gadan wo gollan aduna ma on wasi ko arɗo luttugol pooma kono gollan kadi lahara ma on wasi a maayay jango ko honɗo non on équilibre ɗon wata waɗude ko tuma tawi religion o wonali frein pour le développement pour l'émancipation pour le progrès kono non ɗum ɗon gasirta ɓe sikɓe ɗo ko ɗum ɗon ɓe faami naafi par ce que diina ari yani e maɗa ka diina ɗo ka wontay waru kama wari aadaji maɗa wari naamuji maɗa hiɗa wawi immade e kan diina ɗon yaltina goɗɗum ko tawata a waway wilitude e muɗum ɓe adori taw no mi wi'iri on non ɓe formi konko wiyete sikkisme ko tawata koko ɓe ƴetti koko ɓuri moƴƴude kon e diina arka yani e maɓɓe kan ɓe ƴetti kadi konko iwata kon e yoga on e konko iwata e hinduisme on ɓe créi konko innete moƴƴugol taw e immojo muɗum on le don de soi la générosité la gentillesse ko ɗum woni ƴettugol hoore mum waɗa sadaka fiyo luttuɓe ɓen hara mi wiyali min ko kumfen hoore men yiltitoɗen ɗo noon ko honɗum waɗi si ɗum ɗo woni important ka maɓɓe c'est parce que arnoɓe yani ɓen e maɓɓe ko parce que hari ko korum am beɗum am ɓe jooɗori ɓeɗo ari wawde heɓi doole hoore maɓɓe re'i fi maɓɓe huɓindiɓe ɓe andi donc si ɓe faala wilitude taw ko yo taw ɓe acca wiwgol min ko min sina min hina hay gooto ɓe waɗi konko innete kon hande kadi na matériel on konti so ndaari omo ɓe inta Mahatma Gandhi hari ko disare o marno o marano hay conki o yo seppo o waɗatano paɗe par ce que ɓe andi jaka matériel on hino tawa konko warata neɗɗo on itta neɗɗankake kun e makko faalegol goɗɗum on faalegol kuma on dogugol ɓawo intérêt on no wawa sa yehi nangugol lingi a watarde joɗoɗa ka sera ma yo nangira lingi ngi juuɗe ko ya ƴettu ndoliwal feroɗa ngal non ndoliwal ngal natata ka ndiyan kadi ngal nangatul lingi ko tuma ƴettuɗa ñirtito waɗuɗa e ngal ndoliwal si ngal ndoliwal nanga lingi ngi parce que lingi ngi ko ngal ko kingi ñirtoto wi ɗon addata lingi ngi e ngal ndoliwal donc en faami ɗo ndoliwal ngal neɗɗo on kadi jaka mari ko kun geɓum o matériel o jawdi konko tawata haray ko ɗum ɗo waɗata non divisa hakkunde yimɓe ɓen innugol ngol min ko min ma ko min taw si oyano kamɓe sikɓe ɓen ɓe faami ɗum ɗon taw ɓe woɗɗiti kala konko innete ko matériel ɓe dirni ɗum ɗo takko maɓɓe taw ɓe wi en yiltitoto taw e leydi ndin en ara e nden nokkure nde tawata gollen taw e hoore meɗen donc ɓe ari e konko wiyete kon en andi e yewtino nde a ñande wiwɗen koko ɓe inata savoir faire et savoir vivre mais yewtuɗen kadi konko ɓe inata le savoir être neɗɗo on gollugol e hoore makko koko nomi wonon e yetande on ɗo ko ka 16e siècle waɗi
17e siècle fewndo tawno haye en hewtali o monde mo wonɗen fewndo ɗo mo tawata ko joni non occidentaux ɓen woni e famude wondema gollugol ngol e hoore mum no ɓuri e gollugol ngol e piiji ɗin fof par ce que si a gollali e hoore maɗa ko jonnaɗa o a bonno e janggo a wata kadi adaptade e konko ɓe innata kon les changements du moment hande ɗo dans 30 ans métier ji goɗi disparaissay fiyon ɗum ɗi disparaissirta ko parce que hande kadi haray besoin majji o wodaki mais métier ji go kadi ƴaway donc innugol mi yehi min université Harvard mi jangi hunde kaari mi yehi université kaarijo mi jangi hunde kaari aru e momman har hande kadi ɗum servatama fus parce que université on ko hannuma jannugol kono ya waw an adaptade e condition mo wonɗa e mum o milieu mo wonɗa e muɗum o alhaali mo neɗɗo on woni e muɗum o wawa jokkude ɗum ɗo ça c'est le savoir-être justement non ɓeɗo ko on savoir-être ɓe golluno e mum on tuma ɓe adori taw wiwgol koye ɓe ɗaɓɓu bindi ɗi tawata kamɓe ɓe winday ɗi tawata ko kamɓe tun famata ɗi kamɓe sikɓe ɓen donc en andi ɗo kadi yiltitagol e ɗenɗe meɗen ɗen e haala meɗen kan jonnen ka doole hino tawa kadi e konko jonnata en konko ɓe innata survie culturelle donc on non survie culturelle adday konko ɓe innata ɗon kon la renaissance civilisationnelle fiyo neɗɗo on non hande kadi fi makko wacco e ñande goo ko on tawowoy mo mari culture mo mari konko tawata naamuji makko ɗin o anditirte ɗi à distance ko signature makko on non kanko kadi i tawata woɓɓe goo kadi yaha joni jemba ƴetta c'est pas pour rien si i puissance occidentale ji ɗi ari ka meɗen ɓe geray taw ƴetten culture ji maɓɓe ɗin yewtire wa maɓɓe ñamire wa maɓɓe comportore ɗen wa maɓɓe en andi fewndo ɗen mari ngal gandal ɗen mari ɗen alkule wiyeteɗe adlam ɗe tawata hiɗen hani dolnorgol ɗe ɗen hani dolningolɗe évidemment dolnorgolɗe ko dolningolɗe dolningolɗe ko dolningol hoore meɗen kono non ɗum ɗo wata warrude continue en histoire ɓen sikɓe ɗon donc en adi e wi ɓe geri taw ɓe andi ko union on hakkude maɓɓe taw duwa ɓe wallitude ensuite ɓe anditi kañum kadi koye ɓe geru taw ɓe dirna noon kala konko waɗata on conflit entre maɓɓe jawle ɗen ɓe dirna ɗe hakkude maɓɓe taw ɓe golla e hoore maɓɓe gollugol noon hoore maɓɓe ɓe inni koye ɓe geru ɓe waɗa konko tawata jama on kadi yiɗira ɓe sabu muɗum ɓe waɗi konko wiyete don de soi hande kadi tawi goɗɗo yanirantaɓe par ce que hari ko ɗum ɓe añirano ko ɗum yanira e maɓɓe ko sabu wakkilare maɓɓe sabu jawle ɗe ɓe joginoɗen en aroyay ɗo noon joni yewten kaaji ɗin joyi on yiwoyay ɗo noon kañum kadi ko ɗum waɗi tawi ɓeɗo ko yimɓe marnoɓe jawle ko ɗum waɗi si kanŋe sa yeehi terlen inde a yiyay kanŋe moƴƴa sa yeehi wono par exemple Taj Mahal ma a yeehi nokkire maɓɓe go ton a yiyay kanŋe laaya funa ko ɗum tawi waɗi hay o mo wi'ugol ngol kara ko ɗum waɗi sinete kara o jaman ɗo komo tel kara continue yewtere meɗen nden c'est très important wattane yila e étape ji ɗin fi en waw faamude ko honto fokkituɗen donc ɓe régli probléme division on entre maɓɓe ma ɓe fuɗɗike mo réglde ɓe heeɓi goɗɗo hikkiɗo yeeso on yeetiɓe konno ɓe gerdita ɗum ɓe yuttiri ɓaawa makko ensuite ɓe wakkili kañum kadi ɓe geri ɓe waɗi langue maɓɓe on kañum kadi mo tawata on ɗon kañum kadi ko combinaison ko ɓe yewtayno kon e ka haala kesa arka imposa ka maɓɓe ɓe waɗi ɗon une sorte de créole fiyo ɓe wawa nantodirde hakkude maɓɓe ɓe wawi wattude wadde ɓatake hakkude maɓɓe ɗe tawata kadi ɓe sendodayɗe goɗɗo wawa fottude majje kono a wawata famude ko windi e majje donc ɓe développe kañum kadi bindi maɓɓe ɗin ɓay ɓe développe ɗi bindi maɓɓe ɗo ɓe golli noon e ɓiɓɓe wonaɓe heɓede ɓen kañum kadi gollugol noon e ɓe ɓiɓɓe ɗo ɓe fuɗɗi noon formugol o armé mo ɓe woni e yaltinde hande ɗo yiiɗe yewtude ɗo fi CIFD Coordination internationale Fouta Djallon. C'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'une coordination internationale Fouta Djallon ino mari objectif mo tawata ko joɗaɗo étudia est-ce que base ji ɗin forcément ko ƴettugol pinka est-ce que aɗo ƴettugol pinka on taw préalable ji go mi anda ɗum mi andi mi précisa ɗon noon mi waɗa pause na critique gol système o mi woni wode ko apportugol suggestion mi woni waɗude kono mi woni apportude on suggestion non ko parce que wonde faale goɗɗum waɗa ya diwa goɗɗi goo sa diwi non goɗɗi goo marsata neɗɗo on no Allah tagirimo non se ndaari wonno ñalahol
to yongol woni nyalawol ko nenirawa mbang nenirawa ngen rimata singerimi nyalawol kol no kol fottiri miniti ji seeda haray kol immike kol watti dogude nebata ko watti cioncolonnade e nden nyallal gotal dum don no gasa e kulle de mais neddo no alla tagiri monon o hebete o wara taw e juude o yaltine ka tegenene makko o loote tetekol makko taƴe o hende o danke o wona taw har hay dande makko nde ñiiɓa kite makko yiyata ko ɗum ɗon yawoyta ha dande ñiiɓa ko ɗum ɗon yawoyto jooɗo ko ɗum ɗon wawoyta ladude ko ɗum ɗon immoyto daro yana ko ɗum ɗon immoyto daro doga watta wonde on neɗɗo mo wonɗon yiide no yawta yeeso moɗon ɗo Allah ko no waɗiri ɗum ɗo ko paske ko woni wo ko progrès neɗɗo on kanko noon progrès makko on ko lang na woppude wotere waɗeta hiɗen andi e wiya jawdi sindi ari woppude wotere ndi feetinayi kono sindi yehi kadi woppude wotere ndi feetinayi jommayri paske kala ko woni brusque e neɗɗo on moƴƴa ko non Allah waɗirimo kanko ko woni wo ko progressivement yarata na woppude wotere fiyon ɗum non Allah waɗiri ɗum ɗo yiltiɗoɗen non kadi dallo tan ɓay Allah wi'i joni non no tagude ko tagete kon fo mi lando on ɗo non question o momi jaboto kadi rapidement ko on ɗum Allah ati tagude e nder ko tagi kon fo ko on ɗum o ati tagude haray kon question ɗo woni mi landade on taw mi jonna en ɗo quelques secondes waɗen ɗo pause fiyo wawo répondude ɗum ɗon si continue kon ɗum wonɗe waɗirde o pause ɗo ko fi en créyo interactivité on e kadi miɗo andi gibi kam mi yewti fi CIFD ɗo woɓɓe aray ɗo joni inna mo yewtude fi CIFD woɓɓe ardira déjà e pinkaji muɗum fiyargol inna wande kadi ɗo toola non ko yo attaque parce que o fuɗɗike wowrude fi CIFD voilà woɓɓe jaabike ɗo inni wo ko karambol Allah ati tagude c'est très important c'est très intéressant waɗen ɗo non pause fingol karambol ɗon Allah ɓay tagingol karambol ɗon o tagingol ado tagude leydi ndin o adi tagingol o adi tagude kammuli ɗin o tagingol ado tagude ko tagata kon fo e hakkil moɗum ko on ɗum waɗi si Allah tagingol karambol ɗon ado piiji ɗin fo ko on no waɗiri si Allah tagi ɗum ɗon ngol karambol ɗon ado piiji ɗin fo ɗum ɗon kadi mi landike on ɗon mi landike on question ɗon ko on ɗum waɗi si o tagi ngol karambol ɗon ado piiji ɗin fo mi faala yon jaabo kadi on question ɗon woɓɓe inni la terre woɓɓe inni oreille woɓɓe go kañum kadi inni wondema c'est la vie woɓɓe inni jinna ɗiɗo fo ino arde woɓɓe inni gandal ɗiɗo fo ino arde mais ko ɓuri arde kon ko le pen karambol woɓɓe kadi inni ɗo c'est la mort Allah ko tagiri karambol ngol ko ati wiwde ngol ko ɗon wawiten famude ko on o tagiri ngol kangol o inni ngol yongol windu karambol ngol landi ko on ɗum ngol windata par ce que ari windaka hayde wotere andaka ko on ɗum windete andaka hay ko on ɗum windirte ko fi on ɗum windirte ko ɗum kadija plus Isa wi'i pour qu'il écrive ko fiyongol windu Allah tagiri ngol ɓaygol landike ngol inni ko on ɗum mi windata Allah daalani ngol konko mi wonma wiide ya windu konko waɗata kon donc en faami kala projet waɗeteɗo jooɗete taw o winde ko ɗum non o windante ko fi o waɗane objectif ko ɓurata kon eswinde dirigeant ɓe meɗen ɓen en Afrique ko paske ɓurɓe ɓen ko woni e cippirande fi heɓugol laamu ko fi hewtugol ka laamu ko ɗum ɗon woni terminus maɓɓe on une fois ɓe hewti ka laamu lanni ko ha ɗon ɓe arno alors que non ko addi ɓe kon ka laamu ko ɗum ɗon woni point de départ ko ɓe hanuno waɗugol kon argol maɓɓe ka laamu on ko fiyo ɓe jooɗo ka cabine de contrôle ko fiyo ɓe hewtu ka commande ɓe fuɗɗo non commandude donc hewtugol ngol ka laamu na objectif dowa wonde hewtugol ka laamu ko duwa wonde ko passage fiya waɗu non ko hanuɗa wadde ko malheureusement projet de société ji wonaɗi e windede ɗin ɗi windete tun woni fi noddugol yimɓe yoɓe aru kono a réalité ɓurɓe ɓen si ɓe ari ɓe hewti ka laamu hande kadi ɓe sikka lanni ɓe ndara non hande kadi ko onno ɓe jooɗorto ka laamu alors que non objectif maɓɓe on si ɓe hari ka laamu ko on ɗum ɓe apportanta leydi ndin fiyo ndi progrès ndiya yeeso
ɓe sikɓe ɗo ko ɗum ɗo ɓe waɗuno. Allah kadi hari mo marno objectif ko honɗum woni e tagirde leydi ndin, ko honɗum woni e tagirde gurdam on, mo marno on objectif ɗo. eɗen andi plus tard o wiyoyno wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabuduni. ɗum ɗon ko enen, kono ɗo en neɗɗanke on tageta o taguno taw piiji busi aro e non neɗɗanke. Donc en andi neɗɗanke on ina terminus on non, kanko kadi ko passage. Donc kala on projet mo tawata windaka objectif waɗa e makko, andu kaka ndiyam on e yaade haala kan tun naɓata hay nokku. On non objectif mo waɗata, yetten exemple e Rwanda, Paul Kagame ɓayo ari. Objectif makko on hari na argol tun itta injustice on, o watta justice on, o yottano piyaɓe ɓen tun e hoore piwɓe ɓen. Na ɗum ɗo wonno objectif makko. Objectif makko on final on hari ko waɗugo Rwanda, o Rwanda mo anduɗen fewndo ɗo. Mais fi o hewto o wona on Rwanda mo anduɗen fewndo, hari préalable ji no wodunoɗi o duwano wadde, entre autres tuer l'ethnie, warugol konko innete leƴƴi yagal ngal. Et pour ce faire o waɗi non hande kadi étape ji ɗi o duwa hewtude e muɗum, ɗi o duwa rewde e muɗum fi o hewtu ɗum. Kono mi waɗiri o diversion ɗo fof, mi yaltiɗa mi ardiri ɗo, mi yehi kadi ka diina ka fuɗɗi ɗon, ko fi en andu quel que soit projet mo marɗen on, si en windali waɗɗen objectif mo tawata ko objectif viable, en aray toujours duɗɗoɗen e gotum no yiltiɗoɗen kadi perden. Arten no joni e sikɓe ɓen. Ɓe sikɓe ɗo wiwɗen fiyarɓe nangi en ɓen ɗo joni, ko honɗum ɓe waɗi, ɓe geri taw union maɓɓe on ɓe waɗimo, ɓe fixi kadi objectif wondema koko ɓe wara ɗo ɓe yottoto, ɓe gertay kañum kadi ɓe heɓita dole ɓe wilita. Fi ɗum ɗon noon ɓe ƴetti ɓe waɗi objectif, ɓe hikkini yimɓe yeeso ma, ɓe yiltitoɗen toujours récapitulatif. ɓe ƴetti noon kañum kadi entre autres, ɓe inni joni senden o konko tawata ko ɗum woni en e waddude, ko ɗum woni en e sendude, dirnen ɗum ɗo hakkundeji meɗen, intérêt ji ɗin en fof visen intérêt goto. On noon intérêt goto remen ka meɗen, wakkiloɗe leydi meɗen ɗi ne difidiro, gollen e ɓiɓɓe meɗen ɓen formen ɓeɗo, par ce que ko ɓeɗo wonoyta janggo meɗen o. Donc ɓe ƴetti ɓe waɗi langue nationale, ɓe waɗi langue commune, ɓe waɗi écriture commune, ɓe waɗi ko ɓe innata kon social code, ɓe waɗi konko innete kon comportement ji no wondirte dans la société. Donc ɓe golli e yimɓe ɓen. E nder noon gollugol e yimɓe ɗo, ɓe décide ɓe waɗa soldat siɓe, tawoɓe ko ƴettoɓe pinkaji yaha felloya darto jonnitaɓe teddungal maɓɓe ngal. Mais est ce que ɓe ɗaɓɓutum ɓen ƴettoɓe aalaji yaha fella? Non, na ɗum ɓe waɗi. Ɓe gollu taw e maɓɓe on mission mo ɓe fokkintini ɓe waɗi ɓe tawa taw hiɓe mari taw ko innete kon caractère ji ɗi, tawata ko signe ji. Eɗen andi ka meɗen eɗen manditinoɓe innayi pay kun koyo kun teddine, koyo kun sunnine. Si kun sunninama kun toɓɓane, si kun toɓɓanama kun hewtoyi nokkugo kun resane. Hari ko ɗum ɗo wonno social code ji ɗin, ko ɗum ɗo hari wonno ko ɓenta kon initiation ka meɗen. Hari ko ɗum ɗo andano on tigi naɓe o jangoya, o wona talibajo, o yalta o wona neɗɗo. Ko ɗiɗo almami Boubacar Biro en Allah hino ɓe yaafo, e Alpha Yaya Diallo en golli e muɗum, e kala ɓen ɓe anduɗen wonnoɓe mawɓe meɗen. Ɓe waɗi konko innete kon système social, ɓe waɗi ko innete kon étape ji. ɓeɗo noon kañum kadi ko ɗum ɗon ɓe waɗi, ɓe formi noon joni ɓe inni na yahoɓe piiroya tu wonɗen ɗaɓɓude. Iɗen ɗaɓɓude ɓen tawɓe kadi ɓe mari personnalité ji. Donc ɓe waɗi konko innete kon les 5K. Les 5K. Ko ɗum woni ɗin 5K ji. Ɗin ɗi tawata on se ƴetti exemple on ɗa wiwgol pay kun koyo kun sunnine, koyo kun toɓɓane, koyo kun janne, koyo kun resine. Et titre d'exemple ɗiɗo fof non ɗi formé, ɗi waɗane alkule, ɗi waɗani inde. Inne kaari koyo sunnine, donc S on wona ɗon signiƴe on. Koyo o janne, kono ɗo wiye koyo janne ɗaɓɓe goɗɗungo kadi ko tawata ko signiƴe fuɗɗori. Ɗaɓɓe goɗɗungo kadi ko wiyete ko signiƴe no wiyerte non demal, dewal, desal. Ko daaluji ɗin tati. Demal, dewal, desal. Jon non ɗo wiye demal, dewal, desal, wiya ene o andinama daaluji ɗin tati. Maka dewgal inne ko mimuji ɗin tati, ko muññagol e munnagol e multugol.
ɗon kañum kadi wi'a mimuji ɗin tati ɓeɗo non kamɓe ko kaafuji ɗin tati ɓe ɗaɓɓi ɓe inni kala on wonowo soldajo meɗen koye taw mo mari kaafuji ɗin tati ɓe inni kaafu arano ko konko innette keesha kon woni keesha koyo taw himo wattani ilay cukuli makko ɗin donc o accita waare o nanda e on sunnayankojo o ne a sukundu makko ndun o wawa on sunnayankojo ko ɗum ɗo woni taw arano on mo on tigi hani jogagol tawa ka o yiya o e distance enen iɗen andi oɗo ko soldat sijo meɗen ni kono non en même temps si soldat siɓe ɓen tigi ari yimo ko ɓe sikkata ko goɗɗo e maɓɓe ni donc ɗum ɗon inna keesha immum ɗum ɓe inno yon ɗum ɓe inni konko wiyete kon kanga kono woni on kanga ko konko tawata ko kun peñir kunkun ma ɗum nden disare waɗete nden ka hoore donc iɗen andi non dina islam kan ino tawa e makka konko wiyete kon addinu nadafa c'est-à-dire dina kan ko laaɓal par ce que ko sendineno on tuma hakkunde gomɗinɓe ɓen ka dina islam e ɓen ɓe tawata gomɗina ko laaɓal ngal ko ɗum waɗi si dina islam on en salligoto si juule neɗɗon koye taw ko o laaɓuɗo ko ɗum si mi yi julɗo tuunuɗo min nayi oɗo non seulement mo andali dina makko kan ko ɗum mo tuuninde kadi dina makko kan mo bonnude inde dina makko kan anditen ɗo non dina kan woɓɓe gono ɓe ƴettiri ka wondema sa a wii joni a woni ƴettuɗo dina ko wata wonu beɗɗuɗo ko wata wonu labaɗo yaltinowo hoore ma e suura labaɗo woɓɓe ko ɗum sikki ko ɗum woni dina kan naka woni dina kan donc deuxiémement ɓe inni koye taw on tigi no mari on ganga kono woni on kanga wiwɗen ko waɗugol nden disare ka hoore muɗum tawa sukundu ɗum accitirano ndi tun hiɗa waywa vaga bonjo waare maɗen nden kadi tawa ko de dankitande donc laaɓal ngal ɓe inni koye taw kadi ko a laaɓuɗo kaafu tammo on ko konko ɓe innata kon kirpan on kirpan ɗon ko kin samarohi ke on tigi jogi kin laɓi ki tawata ka wonɗa woyɗa jogi kun katmuru maɗa ɗon kin ɗon non laɓi on faamu e joni kon waɗi kin laɓi ɗon e makko koyo taw ko o soldat sijo a réserve ka woni woy mo jogi aala makko donc ɓe wowta jogagol aala ɓe wowta jogagol konko wonata ko laɓi donc ɓe fuɗɗori taw kun laɓum toso kun ɗon kun tawata hande ɗo ɓe modernise kun o yiyoyay noon yeeso konno tawiri ɓe dolni ɓuri juif ɓe ɓen hande kaafu nayaɓo on ɓe inni konko wiyete kon kara andi e wiiɗa keesha e wiiɗa ɓe innata kon les 5 kalcha ko les 5 kalcha ɓe innata ɗe les 5 ka ara noon e majji keesha ɗimmo on kanga tan mo on kirpan arɗe non jonnayaɓo on wiiɗen kara ko ɗum woni on kara ko ngol mullo jandi ngo neɗɗo on waɗata e muɗum so ndaari sikɓe ɓen ɓe foppo gorko maɓɓe e debbo maɓɓe are no mari mullo jandi ndi tawata himo wondi e muɗum ko woni wo ndin ɗon mullo ko kange donc ko ɗum woni ko yo ɗaɓɓu kadi jawdi ko yo ɗaɓɓu jawdi o wonda e muɗum par ce que ngon mullo jandi ɗon ngon mullo kange ɗon ko ɗaɓɓoytengo fi muɗum donc ko yo wonu kadi ɗaɓɓanowo hoore makko o jogo ɗen kange ɗon ɗe tawata ko ɗen o fuɗɗoroyto goɗɗum ɓe inna ɗum ɗon kara ande teno e nana ɓe wala fi or ɓe inna ko 18 kara ma ɓe inna jamanko mo 18 kara mo on ko ɗon o yiwi 5e et dernier kaafu mo ɓe jogi on mo ɓe wi on tigi no hani jogagol mo ɓe inni konko wiyete kon kacca on kacca ko kun daaba on kun ko kun tubun sari kun on tigi ɓornoto donc en andi dina kan en nanay ka sunnayankoɓe ɓe inna tuba maman ko wonta juutin tuba man ko yomba wonu raɓɓi ɗumba donc non seulement kamɓe dina kan ari imposani ɓe mais ɓe ƴetti e konko woni dina kan noon ɓe yaltini kadi goɗɗum ko ɓe wallitorta donc non seulement yiɓe conformade e konko kan dina ari dooli ɓe muɗum ɓe itta on tana ɓe wattana ɓe hoore maɓɓe nafa donc kun kecca on ɗon ko wonti kun daaba on kun kiloti on kun ɓe ɓornoto kun tawata ko kun kiloti on ɗon wallata ɓe kañum kadi dogugol moƴƴa ɓe wona soldat si ɓe kañum kadi ɓe wona kadi ɓen naatoɓe e nder gesele rema
donc ɓe inni kala on wonanowoɓe on soldasijo ko yo heɓu ɗi kafuji joyi ɗo o wona accituɗo waare accituɗo sukunde laaɓi e ɗum ɗon on o wona jogiiɗo kum katumurwun ɗon o wona jogiiɗo gommullo kanŋe ɗon o wonta non on kañum kadi waɗuɗo kum kilotium ɗum ɗo woni identité maɓɓe on mo tawata a yiyay ɓe tun a distance anda ko kamɓe ni ɓe waɗi ɗum ɗon code hakkunde maɓɓe ko ɓe anditirte hakkundeji maɓɓe arabu ɓen julɓe ɓen persanɓe ɓen ara yiyaɓe ɗon inna ɓeɗo ƴetti culture amen on ɓeɗo ɓe woni ɗoftiɓe ɓeɗo ɓe woni sumi ɓeɗo alaka piriden e maɓɓe hande kadi accide ɓeɗo e hoore maɓɓe ɓeɗo ɓe woni trawtuɓe alors que non en réalité kamɓe ɓe jogi agenda maɓɓe on kamɓe ɓe jogi objectif maɓɓe mo ɓe woni e wadde on waɗen ɗo pause mais diwen ɗo non kañum kadi kala ɗin ɗi par ce que joni vidéo meɗen on fuɗɗi e nangude ko peuple ɓeɗo ɓay ɓe waɗi ɗum ɗo par ce que timmiɗo 1 heure on ɓe créyi non hande kadi konko tawata hande ɗo so yeeyi dans le monde entier iɗen andi natugol e nder avion ko interdit ya ƴawidu e konko innete aala konko wiyete njandi ɗen andi si arde waɗa contrôle e aéroport no ton ɗin ɗi rewata ɓe innata ko détecteur de métal ko enduɓe ɓen tum permetta ya ar feƴƴa on détecteur de métal kamɓe sikɓe ɓen par ce que après ɗum ɗon noon ɓe heɓoyi doole ɓe yilti noon ɓe pii julɓe ɓen ɓe raɗiɓe ɓe hetti hoore maɓɓe ɓe woni puissant ɓe woni dolnuɓe ɓe créyi noon konko woni hande ɗo sa yeehi dans le monde entier kala on gouvernement foruɗo kala on société no wodi dans les pays nord américain ay Europe tigi on aray tawon ɓe taw ɓe ara inneteɓe ko capaɓe inna kaari ko capajo mo udditi boutique makko nokkel kaari hande ɗo ɓe tawa ɓen ɓurɓe marde kaalisi dans le monde ɓen wonɓe puissant dans le monde ɓe tawata ɓay feƴƴi arabu ɓen kañum kadi anglais ɓen kañum kadi arno kadi dooli ɓe colonise ɓe par ce que so ndaari ɗin film ji en ɗon o yiyay ko ɓuri kon déjà taw anglais ɓe ɓen ko arno colonise ɓe konko anglais on yiɓe wowlata e hoore kadi ɗum o yi kamɓe otoje maɓɓe ɗen direction on ko droite kamɓe ɗum ɗon han joni luttu kono ɗum ɗon ko inde on en général mais punjabi on non punjab province de punjab on kanko koye nder inde o woni so yeehi e makko on tawa kamɓe ɓe développi par rapport au reste des indou o wonɗo fewno ɗo ni lagine jeyɗo société topage on o goɗɗo e ɓen sikɓe ɓen andon ha wonto ko ɓe puissant so ari kadi gouvernement ji ɗin fo wano menen sa ndaari dans les gouvernements wano Canada sa ndaari a taway fewno ɗo troisième parti on dans le paysage politique canadien tawɗo on ko parti démocratique on mo ɓe innata kon NDP ko sikkijo woni hoore maɓɓe ɓe innamo Jagmeet Singh justement mi yewtuno noon fi Singh ka fuɗɗode o yi waare makko nden o yi turban mo ɓe waɗata on ko tradition mo ɓe jogi hande ɗo kala on gouvernement faalaɗo yarde yeeso heɓa doole woni ko Angleterre woni ko Amérique woni ko Canada woni même parti ji go e nder Australie on ko ma o gollida e ɓe sikɓe ɗo ils sont très forts mais on force maɓɓe ɗon ko onno ɓe heɓiri mo mi yeeti ko hina ko yani e hoore maɓɓe ɓe gollu e muɗum ko kamɓe wata arde feƴƴa détecteur de métal on sona mais sabu ngon mullo maɓɓe ɗon ɓe acce ɓe feƴƴa par ce que kamɓe ko religion e maɓɓe ko kamɓe fokkitata e avion ƴawgol hiɓe jogi laɓiki tawata ɓe wawi olomirde goɗɗo wara goɗɗo e nder avion ɓe permette ɓe ƴawa par ce que ɓe jonnangal teddungal ɗo wondema ko tradition maɓɓe ko kamɓe yata naata e ambassade wano États-Unis par exemple ka innete si a naata e ka nder ambassade a ittay kala ko woni kufune e hoore maɗa kala ko woni tawata hino e hoore nden a ittay kamɓe ɓe ittintake par ce que hino wiya ko religieux ngal teddungal ɗon ɓe gollu e maggal mi itta noon joni pause on ɗo mi yewta en ɗo fi ko wiyete teddungal kon teddungal hina ko imposete par ce que a wata imposude ngal teddungal ngal tabita ngal neeɓa ko kulol haray waɗuɗa kono ko wiyete teddungal koko gollete e muɗum ko ya gollu e hoore maɗa jama on fo janga e maɗa teddinirama sabu ko jogiɗa kon na forcément sabu ko wonɗa kon an mais sabu taw ko jogiɗa kon ensuite teddungal ngal ɓeydo sabu ko wonɗa kon e hoore ko jogiɗa kon fiyen faamu moƴƴa différence on entre ko jogiɗa kon e ko wonɗa kon
ko yen immo aren ɗo joni e goɗɗo marɗo kaalisi o waɗa jama o defa ñaameteji ɗin fof ɗum ɗon koko jogi ko yimɓe ɓe gariri fi muɗum takko makko ɗon arano ɗon goɗɗo mo tawata ala ñaamete ala feere kono ara si waɗi jama yimɓe ɓe garay ɓe addaranamo ɗin ñaameteji ñaame poco pa canne fota on ɗon ko fii ko o woni kon jama o gariri haaju makko oɗa o nodditi yimɓe ɓe ari sabu mari kaalisi ɓe ari ɓe ñaami oɗa nodditi yimɓe ɓen o ala kaalisi kono yimɓe ari kadi ñaami ko sabu kanko ko woni ko neɗɗo donc faamen hande ɗo sen faala en wonno tedduɓe e leydi meɗen ɗin wonen teddinaɓe wonen teddoɓe ko en geru taw teddinen taw fi hoore meɗen si hikkinen ɗon noon kañum kadi konko jogiɗen kon ɗon ma l'inverse vice versa sabu ko jogiɗen kon ko tawata innete sabu ɗum ɗon ɗen hanuno teddinede gollen kadi e meɗen ɗum ɗon ɓurta wonde teddungal kadi hoore meɗen ɗo noon komi adresi ko guineɓe ɓen fof mais particulièrement enen fulɓe ɓen woɓɓe no wawi ƴettude yewtere anden ɗo wiya ko mi etno ma wiya ko moni waɗi ɗo fiyon ɗum mi innani ɗum ɗo fof yo guinéen fof wayirni déjà taw ko contrôle go kañum kadi wona ɗen waɗede fi wata en wawo revendikude kon ko wiyete kon ko originalité meɗen o yo non ko honɗum faamuɗon e ɓeɗo sikɓe ɓen ko komi inni on ɗo kon fof teddugal ngal ɓe mari ngal sikɓe ɓen sa yi juif jo memminama fi mum radio ji ɗin fof wowlay fi juif ɓe ɓen hande ko ɓe protégé parce que kamɓe ɓe investis après deuxième guerre mondiale on ko kamɓe woni waɗi kamɓe finance reconstruction pays ji ɗin fof donc banque ji ɗin ino ñawliɓe ma état ji ɗin no ñawliɓe kala leydi ndi ɓe ari e muɗum ɓe jonne teddugal sabu jawdi ndi ɓe joggi ndi sabu puissance mo ɓe mari on mais ɓe tawi ɗum ɗon ino expose ɓe guerre go kan no wawi wadde ɓe cible kamɓe ɓe ware kono ɗum ɓe waɗi ɓe golli e média ji ɗin ɓe contrôle ɓe soodi ɗin radio ji ɓe soodi ɗin chaîne de télé ji ɓe soodi ɓen journaliste ɓe si juif jo goto memminama aduna on fop wolay fi makko mais si juif jo ye memmini goɗɗo aduna on fof wolta fi muɗum ko golla ɗum e hoore muɗum wiwɗen o memmo man ɓe sikɓe ɗo kañum kadi arabu ɓen ma julɓe ɓen arno wari ɓe immi ɗum ɗon kañum kadi colonisateur ɓen kadi ari wari ɓe mais ɓay ɓe ala feere kamɓe heɓugol ɗe doole ɗe juif ɓe ɓen heɓi kamɓe ɓe golli e goɗɗum ngo ɓe golli e culture maɓɓe on ɓe golli e yimɓe maɓɓe ɓen ɓe wakkili e wi noon ka fuɗɗode ɓe dirni taw kala konko waddaynoɓe ka jawle est ce que ɗum ɗon noon firi wondema ɓe heɓitoyali jawle yeeso o ɓe heɓitoye noon jawdi yeeso ɓe addu taw ɓe golli e hoore maɓɓe ɓe woni yimɓe anduɓe ko honɗum woni jawdi si ɓe ɗaɓɓoye noon jawdi ndin ɓe watti hoore maɓɓe ɗum ɗon no waywa o jooma kaalisi ɗaɓɓuɗo jawdi moƴƴa moƴƴa jiidi ɓiɓɓe moƴƴa moƴƴa kono ronki gollude e ɓiɓɓe makko ɓen ñande o maayoyi jawdi makko ndin senda ɓiɓɓe makko ɓen mo kala heɓi geɓale konko o senduno mo kala bonni jawdi muɗum ndin par ce que o gollanoka e maɓɓe e on tawɗo gurdam makko ɗam fof o heɓali jawdi kono o golli e ɓiɓɓe makko ɓen o naadi ɓe e ɗen jande e ngal gandal tawgal ko nafowal ɓen ɓiɓɓe makko ɗon ɓe wonti kamɓe kadi marɓe jawle ɗen jawle makko ɗon nafimo ha o maayi lutti kañum kadi ka woɓɓe go kadi ñamoya donc en andi jawdi ndin hiɗi moƴƴi kono gollugol e neɗɗo on ko ɗum ɗon woni la plus grande richesse hande ɗo non je suis au regret de constater que non seulement en acciti namuji meɗen ɗin kono en ƴetti kadi ɗin ɗi tawata ko wonɗi e ɓurtude liɓude hande ɗo sen daari dans les réseaux sociaux ka woɓɓe meɓen ɓuri briyude e muɗum kaka hoyre kaka felore kaka jamfodira ka bonnidira malheureusement ko honto ɗum ɗon noon ƴetta e hoore mum ko koko camerounais ko koko ivoirien ɓe goo ko koko tawata yimɓe afrique central tawɓe ɓe feƴƴino étape ji goo woni e waɗude dans les réseaux sociaux woɓɓe meɗen woni e copiyude nanga yugol ko buzz ko clash honto ɗum naɓata qu'est ce que cela peut nous apporter malheureusement hande ɗo sa yeehi lagine a sikkay nandi ko pullo tun woni lagine par ce que ko enen woni e yaltude dans les réseaux sociaux yeeya image meɗen on de la mauvaise des manières nanon en fo heureusement woodi no woɓɓe meɗen taw ɓe sikki ɗi réseaux sociaux ji ko ɗo ɓe arata ɓe holla ko ɓe jon cabbi ko ɓe jon becce ko ɓe jon ɓernde ko ɓe jon faamu doole ina ɗen doole ɗe hollata hiɗa wawi ɓoɓude jandi doole ko ɗen doole ɗe tawata hiɗa wawi gollinde goɗɗo ɓoɓanama ndin jandi
joɗoɗa ka confort maɗa hakkil ara yewtere meɗen nden hiɗen haaɗinde nde ɗo wowli buyɗi mi yewti no gasa famaki ko mi yewti ɗo kon parce que mi wowli buyi no gasa non kadi ara famike ɗin ɗi mi misi ɗo ma famike konko mi fandi e koko mi ƴetti culture ɓeɗon o mi yeeyi en mo ande mi andini en ko honno ɓeɗo gerdirano ñande goo re'a kono ko honno ɓe gerno ɓe jaɓɓiti hoore maɓɓe hande ɗo se yehi Rwanda en yi Paul Kagame ɓurɓe ɓen ko yiyata Paul Kagame ko konko innete o ɓornino teniji o ari o darti o wallitiɓe kamɓe tutsiɓe ɓen ɓe daɗi na on Paul Kagame ɗon tun woodi Paul Kagame on après kadi ko on jooɗiɗo non inni aw hande kadi hihi en geri non joni justice on en waɗimo ko ɗum woni en nangi en dartini wonnoɓe warde ɓen e hoore warete ɓen kono est ce que kañum kadi enen koye wontu wonɓe warde luttuɓen kadi ko yen geru noon taw itten noon hande kadi gon waridiro hakkundeji meɗen gollen e leydi meɗen ndin o change systéme on hande ɗo Rwanda yimɓe yahu Rwanda on wiyata ko ɓeɗo warindirno guluji yimɓe parce que o ƴettu objectif o golli e Rwanda ɓen o golli e culture rwandaise o jonni bon exemple hara yewtere meɗen nden hiɗen haaɗinde nde ɗo e wiwno janngo en waɗayno direct mo tawata en heɓa e invité kono malheureusement en heɓi contretanji toon ɗi tawata min kadi ko mami photo seeɗa min kadi miɗo mari konko tawata haray ko mami huɓindo e muɗum watti ɗon kañum kadi invité jo meɗen on o heɓi empêchement kasolano tien iɗen andi janngo e faɗɗi janngo ko journée de repos ji si feere heɓoy ke faɗɗi janngo mi ndaara si mi wawa e arde ɗo mi waɗana en ɗo direct go si feere heɓaki ara en jonnidiri rendez-vous o weekend wonɗo e arde ɗo si Allah jaɓi mi andina on ɗo noon hiɗen mari retrouvaille mo waɗeten super fanɓe ɓen ɗo en suɓa yogaɓe ɗo ɓe addoyten ɗo yewten fi muɗum e 2022 on ɗo kañum kadi ɗen ardude concept keso kadi mo tawata mi wowlanta en contour ji makko ɗin tum mais ande si Allah jaɓi en feƴƴay woni o étape mo wonɗen ɗo en feƴƴay woni hande kadi koko tawata eɗe wadde ɗo tun argol jooɗo yewta on ɗo tun en daara hande kadi no innoviren no tawirta hande kadi nde hitande ɗo no mi narino no mi jangirno de oustaz ɓuriyayi no yewtimi profita ɗo mi hiwroɓe rapidement ɓe wi'i hitande hesere ko si a heɓi résolution ji kesi ko si a heɓi pehe kese ɗi ƴettanɗa hitande hesere nde sina ɗum haare ko hitande wotere nde woni ko continue amma justement noon kon nun 2021 woni ko okkori en ma ko addani en ma ko famini en ko tawata 2022 ɗe hani ko gollitiren ko ɗum woni ko waɗeten bila meɗen on ɗo si Allah jaɓi weekend wonɗo e arde on ɗo ko ɗum waɗoyten e waɗo e direct ji ɗiɗi si Allah jaɓi après ɗum ɗon no mi wiro noon hiɗen mari concept go kañum kadi ray mo wonɗen e fuɗɗade mi weltanike on onon ɗo fof jama arɓe ndaari en ɗo miɗon andi niɓɓi ka wontirɗon ton sadinami yima ɗo mi salminima hajja kadi zagaya mi salmini on kañum kadi kala ɓe wonɓe ndarde en ɗo ɓen ɓe tawatare mi wolata indeji muɗum on fof paray on salminama on weltanama ngol ɗerol ko ɗerol meɗen ni no wirɗen noon hina gandal an woni ko ɗuuɗi na faamu an woni ko ɗuuɗi ko woni ko yer wakkilare paytagol ngol yer ko mari ko mi woni e ndarude no mi sendoda e moɗon miɗo tori Allah kañum kadi koko moni e wadde ɗo yo ɓeydanan kadi faamum o waɗana en nafa e muɗum en fof ay noon e wirde noon laisse tomber je tiens allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh